go. Mga to ko sa from the guest la nag-introduce ko. Ay, Okay. ako Tuesday, pa eh. Tuesday to akolla ko tinalais nga mga tisun muni singkashona. Muna Min alagalan Mwe Read. Pero kaya reading ngayon mo managalan si Tari na raw. Sabi na sum tangalye muni singa me goshma. Muna. Injakin mo na sumdan. Muna. Nakatlive nga na. Tawagin about hindi ko live yeah. Kewa na shoes kewa Sir Lulalfongi. Pwede nga nakat-live. Na if makus ko in wikut, share Alright, good. Kewa na shoes lane walk Paing goes na kewa na gain ko sa shwayan. Inge Sir Letara kadang tinakfasrye casting goal online lash ke nakfasrye week na kewa. Yoke Tuesday na kewa. Na misenge Tuesday as special guest slash na misenge Dr. Bedligat fast na meta ngan sumner taking Trisco elani guest na kewa lash see a bra nakatafas namin. Nas we got taking Driscoll manus ko may kuminak akfasrye price nga nakita ko akfasrye sa amin igesala siya. Tigindi. Gamala Paing gom tamal shirle special case lashan host na kayo mauchak tayo kipelsinge. Ina na ke akolla milal tamal shirle metigat mukle ana si Orekma Moul Lun kat spelen with the clever Kulo kat fast namit. Kat pasta yetum kat flat lash. Wedok line lectionik na oralak kisin kaksak lash na siyum. Takum kat molji fan na mash. Siya oralak kashaw fellow. Kat mo ita siya kung mamalaki image long. Kat Kulo malap na siyum kat. Kipel singi. Kikat matayang nagikaslom. Lakat ni egen met kuluk, akispen lang silom, kumsyak na sugati Orekma kat ingkalan sa paykom. Kulo malap na siyum ke unconditional love lom, lang si pay kawul lom, na siyas mayeta. Katin ka pain, sugin gani klash, in kashas na room, inorela kapaswolas na siyum. Kat fakat, limdalek, la poi Jesus Christ in buen Kulo si fan na tu. Mise pinsak singkes bes moeda et kun len tolu komesang na sel ak molyalalek. Kat fak oinge o God mayen kun fak mas talom. Kat ves oinge usin na sespe moul. Kat pasta yetum gespen helplessness lash manastas ke pel singe nakan lash ke masikyak pe Yorosh yamdash pana yurumake fan na kat kainis fon la ke maka kawil mayak
inganye kat ka palega telekia surlash kat prayok ki pelsingi ki sisau ma utayna surlafinen Washington kel tamlel rain eshawlal ki fashlal amdal authority kataya be pray ki matwiash na kewa makateta kelos ki masik na silos elos mdabe in elialalos Kulo malap na sumugat papa ki oya singi kat kain matayin suwasag makatashwe ein kain pray ki matwiash kamatlash main na kasha panakat kasha na rum ki pel singi ugat nanak manas awi matanin siyesh yok kelos ma shak na balabe maslan mano sa paan bevin mayan kia ki pel singi nakanla kat ngisesum da kalangan madalum in Orekma kelos na kewa pema kalie ingenikla kapria gespen makulukla sivena kalash sivena kat ngishekum nakmastalala shen in kossoing Kulo ke special case slash ma wikut ki pelsinge taka yen serfinan bonbe ka Esam in webe kechi Orekma se sekum ligia veldam le sherle ke vision chenge the gaslo man fakke ke gaskushaye nenga in the gaben tune matanin sien matwiasha e mainge usepe na shesh kadin ka ben somna ke gaslong gimbabal nadasha in kapshan ke mafakekle anak manas papa kadakulan fashnamet estano naklasha e kadin mata ke ma kalme ke gaslom kadin ganda fula falna ke ma simla ke inem kadakulan fashnamet fakulo malapnasyu amen Glamalap pamel tamdal fashnamet Alright, thank you just for kumpulog ke pricing. Kaya fast na met, kaya masimit ngani spelling in akay kowos na kayo in fact Kulo na singkat ke mula sikat kawin awasun ke eko sa inge. Na may fact la siya masimit ngayon akulin anak ko slip siya pricing taken diye. Nake seulal tamil lipan sa may Los Ashfinen Washington State ngi nake wangin lelal damdal sa wiyalos ngan ntan kiel Ryan Williaman le katlog nusa bakam na pa nga sam sil tamil lipan ke akolla na le me kite kan kasho ke tasok takat ke aklin so isang yok na nasum tamil lipan ke makum askya nakaykum talikuyum ngan so loman es so isomtain Oasr kebel singyan nakayko sa ay na pa ile wang makat ko na sayan kitin filia maing nasin masyaklash nasin katilan kasho ke na ipsingan pa ke sham kon lain inak akkay so isungan sa Ashfinen Washington State ngayon na kung fast na met oye ko mo sham rom last na oye ko anag ikat lentolek Paing sa la ash ngangshel special guest sila ngay Sonia Tilson KFS ilan tako kashigat wikut mising na ke in akfasrye akkuteyac na ke len Tuesday na masimit bitingan vatnamit na ke announcement na ang anaklin ko Sonia ikayo na sumasimit wala nila pia mic tumangan mo unmute ko ikayo na sum kumbaga anak ko frozen Shigila kung sipe connect ko alila pitches longet ilklam kui. Tasok Sonia Tilson KFS ila dekin just kaloya ko nake akte nake menak nake wiking na ngayak fashe Monday na efin damdal Sonia kan sipe reconnect ila ko short term Tuesday on. Na
Frekolosinauiko, inikasik na magkaiwan na just ko ilakfashimasikuunistean na ilakataya tosto. Na Fred isette aşkışık kawalalaltiknise na kachamge kolde na geçbinlesbil ve flok Fred o katfin moul na ilakfashi akataya kemanaksin ke Fred set. Nag-sendry an ngay to ko akfashi akataya se ngate akataya to shokta ngasharum kun na points mama sumleke standard lesson commentary nata siya. Na pangi tax last na uye ko na ngayon siya unsa ko kasi sunne you're all Lydia William Helen Kashikot wikut ke unsa ko si vesi that mo fintech inge o fintech Jesus. Na names wikut ke unsa ko ngan loop shala likin pa siya Pasana nesesta kado si mo Lydia magin in tako in sang yak laun sukungan na tukun unsukungan na fincha mo sonya len si kan connect na katidwa shula ni oi masuget yon sukungan
interest call oye pe special guest slash na oye ko nga takoy pon pe me inilbat damdal Sonia kay Tilson kayfes so Sonia ikaw na sum finchap mo connection la sa inyo na kumbaga oye ko shukyan on ye mic tu mo kal ni na mo Naman lab Sirle, ikaw ba na sum taking dress call nga pinansingkat ka nga siya na ko ng isenge Paing kowos pa kewa Isaklo, finchap ta connection na inwo na naman arle el disturb yang na finchap king ko inwo na nege staff na kaya siya ko pangan may finchak la so kede sige pro gun mangan in mana ko follow in bang mata ko what program mas no to mas may kilo malam jum aw kasi pon bingin na ko del Tuesday Ngina kat Wednesday mzinge del Wednesday ngina aw se gosh okay na lem fat enough and na lang ay sa mga tanse na we go skate target around this last year pinpay Esam la ko na alas araw rom na lem fat wala na lonsi okay na may naging ko may siya ko mo namalap nga ba Sonia Tilson Kayfes na may melim na siya na matapon direct mo mawiyak pa tiksan ingos nila sa tiksan lap na sa oksiwiyak el pamatawiyak na tali mukul tatlo wiyak aspete na wita di wiyak mataas level leo na nalitas to wow manadol pasta to me ni besta tan dami ko okay ay gulo ha agin ang bait pawigat ngayon ito siya mo tingin just ko litin ko bala sa amsi na taking mute mic to man katalong ko siya Kibe, we come down with Shirley and welcome special guest slash ngayon dahil si Wiyash nga. Alana, may siya wuwusi, inkain long la kumkwentay, punpe, inkain connect, kibe, singin wikut ke sige kaslan kat, long lash pe na sin mat Wiyash nga, basta talinel wikut pe, kibe post pinan, Washington ka Seattle inwi, dikiya matan pe olki, Orekma Moul Lun Lulalfongi klan sa pafinan niya na pe. Lumala. Okay. Well, Sonia kung Kulo nakita fast na may fact lang kasin ko nakita to ko yung naun ko nakita show na may nanakasing na they just kung Kulo Sonia kung Kulo bito sa Zoom kita flock team bell shock to mas yung akkalenya pa gusto mo wigat telka live cast slash niya kung fin coin share niya like ke Facebook kawapun ke Facebook maninin mo pa niya but oye bekat stream direct na ke YouTube kung finas YouTube account silong kung digat ke YouTube so like ya ko share ya ke YouTube ko subscribe ke YouTube mayen na phone na analytics nga cash ka kimagadak ka share na masisayan pa if you go in Facebook lang kawo club kumita mo in Facebook la ilusin na oye beto let stream directly na ke Gasigol website la Gasigol is spell KAHSINKOL.com and kung diye kat oye pe na flash TV smart TV na dum seman kaya ne dal som nag conventional TV nag smart TV kung diyegat ke Amazon Fire TV ko Roku channel
oye Apple TV. Mamakan kung install apps mo word of knowledge. Word of knowledge. Kung mo liyekat ke diyan liyekat ano kung loops la castlon ko at ke screen mayok katangan in mo dale kung liye fonduman ne okoklam to manake. Naro katulad mo yang mo fishesh nasin may clash ngayon sin mo coin matakin ulo sa aswayan loop siya la gaslan got kat gas ko siya in mo tafo la gaslan got nag-end na ko ma finchak end na ko kada aswaya pangasbela siya kiten tafo la gaslan got naglumalap na siwas na kewa sa mawigat ningi na Paing Salome Martin siapa tahu cast lang Mamo el na pangalis. Saya mawiga mataka ask watching Salome kumkulo ke kum taka akil nila kumbuikat oye ko. Anna unsu ko pangause ngayon mo unsu ko gidasumnel seneli soya ko church. Nakusin kayo mga kaya unsukan na tikunon sukuan na kita tako matawag ke manyanakla siya. Ngayon tako ke Monday stamp dahil so niya ila tako ke Tuesday an nakachas na namit. Na mas wigat ke unsukan nga Sifac ko Sifac mamatan pot wala na. Wigat ke Alright, ono kadaktalim ya. Seneli susoya ko pa unpiang ya. Si Venon ko pa matan put wala. Kulo malap na sigos ke onna wala nas kugos yak fandarin. Nakita first time ono kinakalim ya. Pang mga komisyon sing ya. Ngasam kin Monday sa wash ke siya tumote on course
fos on gosh nagisinga ulan. En may nanak singa si fesik that ma long se mani o kan makuluk. Long se mani o kan makuluk. Kum die kasing lisa kada mo them that ma the root of evil or money is the root of evil. En pa si fesik nga akali milet die mani pa o kan makuluk. O kung fin attach, kung fin emotionally attached na kay money, nagigas nila mo the love of money is the root of all evil. And pa si Fes la siya ka-charm good na kay long sale on money pa o kaya na kay makuluk. Waling makuluk kay money kung di ka kadayinig nga ash mo din mata ko mga akfasrye lights ka inon ko internet nato siya ko web hosting sites ko o na si kainin technology devices more makinya nag-interact akfasrye technology na phone na mga na ash molo na mulin mga yun sa kain yok siya nag-technology yun sa kain saspe ko tapelo na fact lang ba dia mania ba kudu ko o katfin shup le katfin fuliyin ba mania pa anlang di man nagawa ko din makain Islam makatlong si ma kina lash fena in Islam sa akin siya wuye mano si lash bangabel si ma elia singa imtek sikya ko kung di marit siya siya mo de sapta on gosh for son got to singa and kung hindi for on gosh singa il shamgram ki gas ni shamgram ki godliness na kaya pakacham na kaya oye wo pa me ekon sumbuyalu ko kumindi sukumin rap ko oye wo nga and pai wise kashpayan maitse ko pai wise maitse matapulakin inse wo na nage-fosit ko sa kayalgos nga en jam kinle katakon na kat wengin maitse tako na vinfellow us malal tako kung vinliele kibel si ma awo sa Jesus leo awo sa Jesus le na masimig lilarongan pa iltong volte ishes ko kung sige mo ko got mo ito ka fin bang siyen force taluk simit na talos ilusi mo ta akolla inta ko awos ganta ko o belsa awos ito ko masimig lilarongan pa iltong ko wenin malusta ko mapodil sige na luti spiritual son sinala nga pa tumote ilgilan lolote kung di fosmate nga nilakil mi kainin oye ka makuluk akfasrye ka na lang lang nage oye sige kung katakon na vinfel tia pashkan masika tusta ka wikut katakon na ut moton chome na lang kung finash mayuru finash nuke sang afin ko finash mongo kumatakang kafin bang arsh sanasirum kuminangan kuminte sukin si be akyokye na tugun masing nga sharon kun kada shikshun akte nga kumin kalam gene mania teguluk sa shokta nga yakte le mesik ka champion yok na ke fos yana ke fos singa ulan katfin engan katfin suk katfin engan gemasa ma ash your ash na katie na nakatensil pe suk ko inakyokye may katfin ro ka no yesingan pai ta orela na nakla siya in shuen na ke ma semaita kat rap ko le kumliye katfin kumliye kawak sila ilaro lutisi na ilchikilan akkuteyac deserve. If we don't feel like we deserve anything, we will appreciate everything. If you don't feel like you deserve anything, you will feel
if you feel like you don't deserve anything, kung hindi mo manago mushroom matagokilong glenglon kat. Masing pa ngaking ako min loy nakifos iya nakifos singaw English na kalim. Kaya me ba ifinash mas you kumin engan kun. Kumin tisuk kumin rap ko iko kumin tisuk kumin som isla malan mit niye imota ash sana you kumin lima mushroom na appreciate what you have. Kung vinaroingen na kung ingan kin mashiruman na kumitisuk kuminakyok na kisinsik sa mga kumiuse siyam na kidangan na polil sinusilto mo din akalimye o iyengen. May tamuti masum reach out na siya business owners na may kita as in business owners ngayon. Mel dan do it the business may mukli economy misenge. Business pa mukli economy misenge. May ako to mukli ministry yok misenge ngay. Businesses ko kay siya may ma sige losin contribute. Losin or tithing lalo san ko or song lalo san insan cash ka no iyangan. Nakala ba mail dahil kuluk masing ako min kalam yung isang tubuk lisensya kasi ngayon pa ilos finalos business ilos in kalam ke malal limit fact le malal sesa sangmasil sesa malan kat sangmasin kat gidente akolla siya nakal ba kung fin with business le na me kumentary give up business lo man kung business lo man if insan cash mo kung sharing malan kat na kemalan kat pangem masi polil sharam kuna if polil sharam kun masi if nga kan fact may lim cheese guys le fact si fepen le ba fact il fact ke buklan meto le malal se isa sanga se isa na ke mold tax man guminte katashik tage pe mold tax man Even berin moli text mo kung berin kum sang akfasrye na sang mamashuman fal na ke mama akwaki kuminte bend the laws o kumin akus. Nake root of all evil singan. Nake love of money singan pa kumfin isla man nakiwalan ka at sang manin sang outland ka at napangan bel sa bangang mas mapolil siya. May nako maka-orkanoye singan ilos moul lalusan kalim nelos liksoni na monkanda malan kat me malan kat pamamatako ke iplan long si namun naksingat ko na si kumakumin kalim kele manio de guluk ta shokta Orekma ish evintiye in the godliness makasing na babal ko siya na short magin alu. Men alu yung tsumuy alu kataka 15 pa 15 wo. Madaling siya nasis med kataka na alu. Na ba ngalal nila mate maling pa nilo short magin godliness sa kigasing alu. Nakalme na si kumpa kasi lima man ya kuluk Orekma siya fin safal na ke ako kuluk kat bangan bel sima as area ke man. Naglumalab, o naging actually yung wikut o yiko, Sonia Tilson KFS, gidaw sila ilan sham kun ko, akkuteyac o akkuteyac tolu naging naks naging Tuesday yan. Na Sonia, gidaw Sonia rumingena, mas may inje Paing kum, fact ito wala siya. Sonia, kung ka? Pilaman na. Akolla. Okay. Kanina kita show na yung room na kaya may naks na Tuesday. Ay, kailangan na tamalan Kulo. Kulo kin balance zoom. Kailangan na tamalan sirle. Paing kong ayape, paing kong digin, tres kong. Ayape, may nakawa mo
uchak wilip she luti kegasin ko ke pensing mitiki pe ngaya akolla ko fagat ke sifesela shinge nge tustean lalaban ale pashlain bakula kak sa tingkat ke shelaban asi nan koin uyi shamon gas like ke pensing Loma lamzen tegin Driscoll ke proiselala ngalip shela arlagin se uye naklak ke shipen nga ena siye moit Kulo nga tiye siwas tashok to invitation na kita naro nga ipashtay na kulatje loma lap ke kowos Mishaya ngan mi kowos ke pensinge ena ke nga paka akkuteyac ko etteloes ke shipen nga mo kat mafan ma liye Sifac ke Tuesday alle galem straightforward kanon Mwe Read singen nine shamdayat bakak chishiplak kel marla long se matawag singen gen fak mo nine matsel kuyesh naita silal Paul na sin mettes to ni kapaingen epenain kengai isa naita singan simle ke ben loy na som na nga ismisingen matan singer follow in read in na supos la enan pangan kowos pamoit seo kuyesh kowos seo kingari diawinye la iligesa fakta nainye moit seo kuyesh kotlibi kowos story keoyen mon mayakin se oyen lemka kay kanon mayta silan polingen may sham gun mon mayakin se oyen lemka na parang si Fe nga del daro fact mo karangin kong si Fe na kung karangin kong si Fe na kumeto na kume araw pa ka kumingoin mo mayakin sewo yelem God nangyarla ka pan si Wol pengan akkuteyac isipin nga ito na nga fototola peke Mwe Read senye community senye Tasok ngarla na so grateful na pangon niya nga niti ngan mong pinoy pe. Narage isla ke Mwe Read singe mo kapolin fa na selos mo may luti inge Oasr was starry aw kowos mol gandari. Tasok to kot kaefe Eki na malalap kain ng Jesus. Takuwasin si Sripen na akyo kain karangin. Mulkin mon mo e akin sewoye lem God. Navat hindi tafa lagi was sitakongan. Unless was in fact na selos mo. Tumusin karangin. Mon fok lan ko show. Pangan siya mon fok mo alas pelaw kalam Mwe Read singing. Nung singkarangan na los kemonin ko show. Weakness na yok si apan fat mo kot might na kawa pinfela kulakin. Katigan si Vena fat mo kot suwas. Amon ligiya pangon kot kipen singing. Kot liye jalan pelo. Oasr lan pelo. Nakita ko malutod sa inyo. Karangin kong si Fe na kaya fucking ye. Ngayon na ifo, oya fok sa inyo pasing kalaw di mashlon. Oya fok pas makot ito mo et akin si oya mo ngan siya may nasingka. Na Mwe Read siya nga iltafala. Kasi cash talk ngan consequences may daw kung hindi karangin ko. Of course, managalim sila. Kalmeyacn lang katlet ako. Kaya already, Mwe Read ngayon,
ngaisip non ko kena. Inay forgot na duti bemangay. O enain ash na fortisewi na fash. Pagkan pa mo kumitaw kung narona. Na may takoke. Kalmeyacn ka te patatwat na pagmin. Kate marit siya ngay pa mo. Kate de na nsiwo mo ke moon fucking yan. Mana kalim siya ko tito. Ne, ito is mayadan ma kulugpas ko tito o kotaro. Napay na inge may duti kat matariti bebe nga na pen. Check na shroom katin siya na siya. Ikat manak manas long si takotayin si. Kat finmi kewa saf na siya ngayon. Kewa sitkers siya ngayon. In fact mo, katil diye bangon got na moon fok. Na moon matan. Mana alas was vaccinated. Hindi na bangon got nge moon fok. Ay bangon got na moon matan. Nangaway doklay non ko na. Narsish nukun la nge moon fok man. Kaya nakot na phone na ito. To shop to pelo. Kung silongan din na kaya na ako sa namalong silan. Mwe Read singing nga isa. Got no phone na long kainin luti rate pengana pedingin. Poste sham taga fact na pelo ko toto me pelo ko se na ko tashi yeke karangin yan mo na siya. Nagigat long ke may lutut singing na katin tena insewo ke mo fok. Kat suki na sa semo nash. Kawatit to na kat fact na makulda kato shiklo na. Kakulda nga kampare. Ko fakay isesish ke karangin yan mo nash si Fena. Ala Lulalfongi si Oasr malutut singing ashipe panan kakipen singing. Katinte nawe kot lagi lako makaya na sugin na sanskato. O insiyash fok. Hinbanger ola siya, wala na pa yung shipe. Kaya patachang Kalmeyacn ka. Kaya nga siya mon, kaya nga soul lakas, Mwe Read siya na tako na siga. Na fakisel. Ashipe, kaya na paela. Behind everything, God and Mokle. Kolal. Idin koin wedokle enon ko na. Pagkarangin mo na siya pagka. Naranga ko naman na kilala si mapolis mo san si may testimony ka ngayon. Tawyat ke pensi ngayon dudi ka. Mo na siya seo. Pelo katlong fototome. Kanyan luti siya mo niya ka ng kingabagan. Tuyak, auliyak. Kada ikat na magmalase. Ikat pakotense.
convincelene che insieme na fon che art laman na fon na admit the fact na mong laman fok tuya kaudiya kade katanak manas pakoten siya mga laligetel na kayo puntapan ko. Naraging asyam siya mo inge manasit si na be. Malutod sa inge ngay mo ginana mo na sa si makate kino. Alalay ko nila mo laka fok panangilisi na si nanduti ngay mo kin. Ngande oran lakoy matan sa nga fakat ang at mo ginaya. Narang ako kag sa kinkatla. Ashi pesero si pesing takanero. Amalan sir lagi kong misaya ngaliye ka na nga mo. Ashi pena yung langkat. Ana, ito ka na si kankain. Diti kafakat na naklake malutid sa inyo. May talaya ke shiple ako nagkisipe sinye. Kaya nga, pinchak malalak mo, ingoin kasyo. Kasyo kowos kewa, takot na fon na self hearing God. Manake, ikesalan read sinye. Kipolin simnasimmetes kunikang yanin mo. Nainye, kowos mit self uyesh. Self Moul Loman, Orekma Moul Loman, kung pinbasa la kayo Moul fucking yan, may sewo na sum, pash na met, tunag ko, animate falaya. Istaklo, nga pangako toto ay Srihkasrak kipelsin niya, atari na malalap. Malalap ke napansi vifulaga wikos. Anak yang agak konan be sene ke ya tari ye nga taka wikos nse. Yang si lucha akak saking kat malalap. Ashupe pes wawalan kat. Fin invitation na takoy niya may kong underestimate kung dekan no. Kaslan ka wahangin chishi na sing may tintaka. Amen. Kila naman na. Okay, tandel sonyam klamalap ke kumbaga na akkuteyac allayok makadesa ke akkuteyac sila ngagirap lumalap ng siyong ay ba kumto po ngoshilash ngan may kowos wikut kiyatariya nakatay ba aklin de clients upload na kaya alu or alla palay kindoin mishay kowos in ko cash ko faculty test ko makatay legal lumalap hindi masig kung online na casting sila na finally first kaya ba may asma may it na may finally na ilatres makulukifan na nakubiyang may kikiye pushapash siyakustin ifong sila oye ke has to do with mano munin mo itsi min pangan mama mo ito Luke May, siya makuluk na ko siya yung pasapas kikiyap, orek lukun maitse. Na masinil kaya actress nga ilgi faculous in gallant ka na kaya mowil si mawuklayin ko. Lakati lang ako yung fact nga, consequences mo ito ko kaya. Na baylag, ash ka na siya me kasi kita fact nakikita kung sa ano yung kapan suwol na nakikat tayo ng siyamdram kun kan oyes nga ito ash ka me kapatol kita siyamdram kun mama siyamdram kun yakin sa syokta kuwas sa mawikat nga ninjalim kila pang oyen may ito oyes mapolil sum akil minasilos nga mama wuklain ko may ito Kadli ito mga nakiwa. Nga dikin le. Mekum non ko. Melos non ko. Funok ka at
ili da mana kewa. Napapol ilki akkelim niya na sila. Finally, bagong fact na inge. Kat sham kin masima. Sapa kumusti na ki sham kin mayin alle ka patol. Na sinsiyaw sin da sham kin ko. Tamulin si ka tamday sin da sham kin. Kasokta. Pangan ka to oy yakluklash mo ito. Kulo walap. Gide şunol aş malala yürü mitligat journal tegin çeskolna ke imistean. Sonya? Kulo man namo ke practice kat madaro ke alulash ngayon. Then mi ben mo sen takalem talay fa ka witness silan. Tavong na silan. Enan kaman na bitsi mo ito is, kata mo ito is, paroy kun, kata mo ito ak yok ki sham si kaya. Ngayis may dut sila nga mo matagoy ak awi ya kay nati dut sila. Sut mo lang tagoy fa ka le. Weakness sila, davong na sila, especially ki single ma folk sila ko show sila gala chamanya ke Mwe Read sila narang ako ano witness na yok sila la siya ma fingat le mai ta kaya ko ye nila kating ko na ila kating si ko ye se mai akmi siya ka ye kumgulo vaccinen damde kumdi paro akshak pangasimaw kitin gang when kain charm singa the goti kamda karak da si akshak ti ito rela o yema ito rela misham deligina in mind sang akyesis pero mitlalfu mitfaka ko in gangin o yen akshak inwali. Fingat digin just ko siya nung kata ba lang kalau yung si may action siya gansil. Inga na kata or magin champion kin mga nin mo kin bala kin makat pa champion kin pingana len. Pai ta fala na oyen na nakla siya or kata naging kain kin be. O yes. Ang gulo walap kung badala sa ako. Nga na sumsivan si Mr. Alec Jackson le kowos welcome bell na kewa na langay ne kumin na kumin akkelim ni kat siya nga siya siya mga pay kay kuluklok nga kataligay kowos o kat salag kumdala nga may sas naro kita nagtin siya kita fligawos siya si schedule in a regular basis kung sin taka wikut cash kat kemen I'm of yours slash ni tasik pagdi kat like di kat pasasa ka mo na dati na tase mo na si na tenga may tase ngala lang si show mo talip shit lang wamin tase so bego siya ko ito si namasin na the flavors inge. If bang el lime sol ton sang so use lang weyang te or ya ilgi na meta. Na nga pangan or katalingan is ko bel ko may sasan. Na digin just ko. This one your room kung may akfasrye faculty ko niste an kada ko nakol ka cast ke mincho chipelo gud nakol ko tosto men digni siya na ileta ko ke frete ashto shikay wala lalo yun or lago flawi ka to na diginti forget kung gani introduce ko we ko na introduction we el ishash like el tab ko yung kalme pa el disconnected. Well, ilaflok video. Kita basta na may taking trust call, Belgium takaan, nakadali isya shalom na ito. Na, well, langan. Taking trust call. Kung kira ni introduce ko, we go, kung misfila introduce ko.
Pues nga mo il-area ke. Nga mo connection siya ro ni il na buwan na makaw niya. Things that we got. Well, Buffalo. Wala. Okay. Hindi Hello? na rin balancing. Well, gladly. Damda Sonia, klong walap ke akate na financingen. We akate sila tamang Shirley Malcharam ke iplan attitude ke manian. Amda lipsha liti silong nganda arlena te sis na ke pela. Siya kias mga alena ispeke malutu chingi kim sham pa oyen sanako. Anain kadefine sanakin kat arublis kat mange sham kun magadin chen kun in mo karangin be se wona shish. First na met ke ma isid karangin yesh ke Wednesday an August na akos. Fakla April ang papataman Mwe Lulalfongi Orekma. Mwe Lulalfongi na Orekma itkos first doon ke itkos pamulutut singe. Ona ke kowos Wednesday dito akkuteyac ildu mulutut singan dengan kain Kalmeyacn kigas fututula me mulutut singe takain tangay ka kashagat keo. Na mulutut singe samram kun nake actress silal Diggin Steven siyasin met mata sholle inkain medit kos mata sholle sin Jewish leaders ngayon kain wikarngin mongo ayin talana elia kinyak in ma as equity ke malusaro katin mas mange ka met siya ma elsa shiksin maligin kan karngin yak ta meliti singa samram yokel Stephen el taka samsam silal nge wangen sanging lal wangen oye mail samsam compromise ke samsam silal nge samsam nasin council si Jerusalem nge ke speech ko lal nge na ke samsam lala pa el vlog na ne ke pel si mail usela e prem ke samsam mo papataman Lulalfongi na master ngavakla el the nervous dal dula yung danay priest nge powerful Jewish council nge el follow ma refuse a Jewish history na samsam kono los Sifac aske sapta si benangan fastang mal Sifac la Stephen el fact siya el kowos na likke ke lorin sios kowos mo trangas long gas sinkat me kowos wipelain ngan madal o na met lowos somla na pangan sila kun samsam silalma fiafla kaditala el iso nga yeke fact mo blasphemy pange el shamte kata el yana finan and ke temple Jerusalem na pa evin alang silan kat kada kan sham kun ditu ke konon sham silalngan ke malutut singe ke fasma akata ke yok ke fasdo no ke fasit kosan na tu in singan dam sirle in transition ke tastan na flona pelasius mamala. All right, tingin just call na may nanakyok singe pa history sila nakimulan to Israel ma Stephen el forloreng na sin met kol ke alu in bel pa high priest ma akolla nanon galingan na ma ala yokshbe ba nang evin aspel los to do finja magusin second line ta ka wikut beke and nake akate sa akfasrye doing cut evin mo dabdal sonya ash faklum nake kat hindi ka chun dastan şu kyan sisakluk siwasan rong ang mute ko biya kal ang mute kina nga mo kulo naman na alegyale makataya singayan or wangin fakat log nga kaksakin malap ng awilip siya ke si Paing. Okay. All right. Kal tingin ko but so nage tosto ang nangamot tukun tosto na ngayon la fakos in the set. Okay. Well, Kulo malap. Tosto no kostan limekos Srihkasrak met Lulalfongi na aski iplusngal Sifac akos nga itkos silpeta taflage singal itkos ngalong itkos na nakikat na Kalmeyacn kespin payapalan asiruvos Lulalfongi mo aspeke phone na duwosan ka tablet man goes fin download
tie. Na Fortune Chamram Flokon Make, Sripen Lulalfongi, Epil the Rosimikise, na Sinkat. A Chamram Gel Ken Epil ba Katashkenge. Na Pange Pelsimit ma Ange Old Testament ma. Lulalfongi Lalepilla, el demonstration je, Mautaka na Srihkadin Tutke. Na Chamram Singash Kitchen Sifac, Fastun the Makoshan, yo. Na Kane, Bagadetama, Tamlel Chiwiangan, Stakluk Betigina, Talikluman Nadal etamif, na Kane pa, Slagin mo, Imesilosan, offering Lalandaka, Bange Gifok, we folk Finanwe. Na April, Elusi me, firstborn shipsako, Bangan may sak Megiselalan. Na academic commentary ngela, better sacrifice si palal siya April ngayon naging malal kinaan na Bible din academy life ko kangen la if ko kat papalan rejected gain sacrifice then academy the direct point gasing perhaps sap naging attitude lalan may improper kan may improper singat mga kasum naging sokas longol eat ko rin kain usin na siya kalmesima kada kalam kikikas la ramot ko siya so kas longol eat ko frakla lem ka del nga may kiselan met Kulo yok na elos finaro kenonak kuluklalos na nga dipsilapik di sige mantengan kain ito lang magkakiyari kimanian le may kos frakla Sripen Lulalfongi lalinak inak si masamsam kunyak nga elten apulamise utakyak na patay manoyak na runkat aske channel si smigos faslong gilong wala ko siya na example Lulalfongi si Paing inagel met na itayak katnirang ke ipru siya tepe na kalim na siya smas na puksing ipru kasi me inag na itayak was relation met penakacharong ke met choose nge fakla inagel met na was yem dan gatse oral then I experience na kemisya mo na lem kadel uselak na patay manoyak na ke ulayang mata kaditala siya lina kaspesi siya kumpulan sa mga luwa to ko sa luwa kasi nga sigis ka luwan may sisayangan pa Elijah ba utakyak pa na oingen na fakin na ke tati na ke fasayan na ke la approval ng God na sin may dinge pa yok ke samram singe ngamdak samram kel kene pe tati na ke inak na batati na ke katfinlita na Fazit ko na samram falokon man no Lulalfongi lal no para ilan long gas insinsintiakin langkat nagma elfak na sila mega short na kachang kel ken April ta yok na kel April na kachang kel inak na ina no example kel no pa Lulalfongi gat pape ilsang warning sinasil na Lulalfongi ke na ngasom na ke iprus ngal Sifac inge akkuteyac Lulalfongi ba trash na met fakla kalmen Lulalfongi pa kadita si was ke masya kat finjak na ke os mayak pa yelas ke masya kat tiya ka indi kat papa sang define warning singin na sil noa ke si event na lalap mayata ko na fellows na elakkalemi pe na si lendala asaf siya 10 off me pekablandal siya na kadel olay lang na sila lausipe ko show naro sang na siya walan kain Lulalfongi kat fast na mit kasi pensang lang sin kat elako na kaya sukuwak o nag-plan may dekang na sila na may atsara maging kaya fasa ako skate ko siya macam kaya maluti singe kadita ke oye mamda katanda baliga TV nga heroic heroes ma samsam kunyak nge yaguda ka example kaya in academy na sin matalos nge lalos athletes politicians lalos sol si maitayak medical researcher pange kata samsam ma alena pislema elke writers yung academy na silos in kain sang na silos kaya kata credible respectable witness ma elos kain long kikas ma samsam kunyak ke may tikas mga oeke ke iplan Lulalfongi yang na nage fasi kas mata ka fakang doongan fasi ngalit course fala nage fasi ngalit course ngan keyword si mars kyan pa define ke ipus nga si fasi yan Lulalfongi
pa keyword chike fasingal sisingan na Lulalfongi lali prem pas manyak ngan in pelsima el isela ngaisik onsi fana natal ngan na ke ellen kiseka na la ana ke katil siyak silan manen Lulalfongi la fin katil fin ne Esam lalan elito la me ke Lulalfongi lalan el fin malen akbol lalan el kape pero to Lulalfongi lalan pa ora samanyak babe premo papa teman Lulalfongi Kepen Lulalfongi singan patat natin pasong ke faslungulan ke samram kunya ke Lulalfongi lal Isaac para el wulela na sil check up isyo ke main sebo ma fata ko masunas in pelsinge na check up si fena elakin si wo ito luklo natal Joseph metigil mise kel manase ma na Lulalfongi lal Joseph metigil mise para kadeta ke samram ke dalik din Israel nge fina nitshop ke vet vokle lalo se patadin ke lomal tolu ke Lulalfongi pelan papa en ine kel Moses ke oye madel ke lisusta ke pel na upesi karngan yakma edele sang na silosan na anake nga fa great heroes of faith pa saptas nga ji shamram kun ka shamram kun na ke voice gash ke ta konfin ta wala sa yo ke mange katlong se follow na kan jam in chul bana kaye kat yo cash ma eken met klans up musing moyen aspel kat met kat molin met kat kan patat ke Lulalfongi lasha nakigat follow klen reconnect na ke mama Kalmeyacn ke Lulalfongi lan patriarch met ma kadel pangon nge usen na sikom in election na julpe losen fulwars ke nukdugin maun lash fast na met ke eken Lulalfongi Jesus Christ. Thomas Shirley, dam dahil Sonia nga florin pelisius kamala. All right. Now, taking just look, kung tawag examples kan, may askdays like may naksi ngayon. May naksi may singa is like nangafin siya kan kain tangalye. Srihkasrak silan met Lulalfongi singa. Mayen ke sham singa takata na utakala ma faket yang naselos nge elos fin panakel eprem si fena etal tena etona pai eprem el teta pela esa pai akil nauye ka messi kyak tasin talik sinadal makseyak nge tajakta Lulalfongi ke pasren kat pa beliga essential ingan Lulalfongi king akom talong malutut fini ke Srihkasrak fakla king akom Lulalfongi kam talip siya kigaslan kato kat masay Lulalfongi lasya na malutut siya fin Srihkasrak siya ki utta ka kay siksambal ki mat Lulalfongi malikiya na pa Lulalfongi la ki kalan kat papa nga kuminash ke oye siya in kain me kashikat ki makatash ke lamala Na ilchar buksagipil charon kun or maging Lulalfongi il discuss tam kay van il jira usi elos semay Orekma kun sema tebe na mit po wo nake Milo Suran ilus exceptional mit pena alle ma ash Milo sa falde nake seba kay nebe nasikum musenge mayen Elias mga kumash ke mit Lulalfongi tiya makumliye ako mitana pa ako nga if kaya ke fellow that mo show me the money nakavakan show nagabawala nga makumliye ko liye Lulalfongi makayafan na ba ilusi kainin inin may masyam ko nga naisip ako ke efeklos na kisendriyan na nasikum ke kamdan lupsala may nanakisa ngayon Kudenito nangito na ke insias na fon na le oye sing Lulalfongi kumten na kuminliye long makayafan na bebolo fa mo kum long me tima taking just ko fa tima nga fa tima dadal so nga fa long gas lon god pa use etaek use molela use inse una session Nagigum long filial life ng ilawan ke sa mga samsam kun ke ngayon ko tukun tamdal so yung samsam ngayon ko nang la fire close na kisendri yan ngayon siya ka outlines na
كده سمني بون بي كده ليه لما ما بيعش أشيوم تبدأ سونيا غطى راشتمت لما لابد Tavalencer le tegin dress call. Kaya nupshe masake goke amalain singane kene pen shanga selal ngayon nga kulang na tapalang nake sokas singawun pasingaluwo in mo shanga o parakay lokalo. As ke madafong na kewa. Nga lipshe akkuteyac tegin dress kada nga non ko ki fosse na pay na pay siya nga sila ngayon. So sila ngayon ba nangin wala. Pay na tako matasin sin tama na sila ngayon. Nandiyan Lulalfongi sengan falawan na baksilom ke Victoria Rome. Along si Fosingan Rome singaw Fosya. In fact la kung fin lem na laya. Nangan sipa already. And mo Rome singaw in Fosya kung fin fa kaya lem na laya na Jesus el lem. E Lulalfongi ko na kadelak mo niya na ikimisa. Ek me pamong na. Lulalfongi sa longan, ashtari, kotari. Ramay talo ke. Lulalfongi, lem talayat na. Jesus ay wala din ka. Kaden at mo diba. Sifac pangakasya Srihkasrak ke. Magkasya singan. Kulo malak ke nga ko pengas na ke. Alright, kal dabdaw sa inyo, wala. Kung kulang kung di masuk in fact yan nag-sokas nga nag-shanghai kung di ke paile pangit kat pangit mo ito kat shanghai asin ko pel na kewa na as solution sila ke solution sila nag pa kat papeles pa then awon la o yan ke long si paile kat mate kat as nakin so nanakoetu ko naksafal na masik dyan na raw kaya bakit si gaslang ka makayfan na bakit sinakan la nanakin nanakin siya nga inawon la bakit kalam kile fakun nga on kumdaw tila le ang asin mo siya kaya kule fakun nga balong si Naoro, kung suka first liwo sokas wan weng room sa tay small first ya. Alle first na alle cash and inakalim ni pele market sham kun te makat kine. Namanan ke pebble ye thousand do tari ke pebble si. Closing card le ngakumbol mi se uda ka chance silash. Then connect Suwasian Moul. Suwasian Malan kata. Kat si Fela in connect Suwasian. Pa on a give them. Guessing a lim talaya. Kum Lulalfongi il silent, il passive. Na lim talaya il action verb si pangan. Il kum proclaim. Kum fakek kyalu. Pa lim talaya singa. Nagigasin is like kum confess. Confess kasi English confess kanya pa admit kung kalim yung masama siyo le katil ito tayo le asin siya sa tasakta kung mibel singa umlem taleko siya ilong but it's very long na kita kan Lulalfongi makatfako mingsa belo katil Lulalfongi makatfako nakatfak la sense slash ngil register year at long katpalakat na nakadana Paing ako Paing kadal mo. Bang wala kada ako mis oy yang pang namamanay sa akfasrye hindi na market mafaki ka pa wala man ko cash ya kum si fena kadal din no akumpain no mga na katfak la katfilong
Nakulang ki fostuangan, kita sun ke senrian. Tegi just ko ash malala yu mitligat fast ki senrian. Ako siya labona nga kina akilimilas sinsiyak si patawyak pe ke me chatan ngan finash pelom na keta kahit nagatugo na katay alam alam mo ha alam si sinsiyak kundi masir kiten kalim ke but for example Pastor James siyang kunal Apostle Paul na mitliwangan Milo sakfasya nilo sakfasya ilo so disi fan Lulalfongi. Na gden gila 3D bookal James. Gden ito lem Sir James il sham na semen. Context yokshupe. Yokshupe gden galam gile met James il fact. Ngan ifo lang Lulalfongi gena ifo lang action without faith is death. O poli lang faith with faith kumita mo na dal sham good masifan na the shock to na sin crowd malo sham na siya James Pastor James il sham na sin Lulalfongi mo fast na we alu et dia bugui dia ora in kalim Lulalfongi lalo san pa na ki malo sakfasyan ilos tako ilos idol Christians in other words ilos tako na fast na we alu manakfal o naging mo lalo so anilos ito tayo mga ilos dia ora Eftersom Paul är framgång på masifan så ska det sin med som Lulalfongi. Och i faktiskt kom fin Lulalfongi kommer det fram mål. Na James Lulalfongi lo man mål kom. Så ska det gå mål ngan na kommer med. Kommer Lulalfongi na mata na tem kui kommer Lulalfongi fast med in mo tafel along lang så kan sin elo sama. So na daw ke kat. Nami gulog yung sinsiyak singan alawo. Alawo la kum tsaka kin champion. Men siya bago makat mit Lulalfongi si fan alta na me Paul Lionel James Lionel Paul dahil din siya ke ma so kung vidlo na Pastor James in David in Jerusalem Paul is a war of Veshish lalingan ke Kulo na Orekma. Ilasum alul tulo na ngan ele Srihkasrak may tikasi alul tulo na ngan or any man may sangan gusto ka like Mother Church in Jerusalem ba James pa pastor si wayangan na finja kin tabok na kisinsiyak silom ke Kulo James ngan Ako siya lakom tabok la ala kalem da ensi mga ki inas emphasis sige yok na gikatsamrungan ke senria pa siya danger gigat olman na facility akat one connection as kat digiyan na ke ulang matan ka na ke in string tola na ke pipeline phone na kumrek man kasi context danger gigat ligiya ke na me ke kumsamrungan na Pastor James il Pastor Vinen Jerusalem na Apostle Paul Lucy siyan ngayon, kung saan kayo mga niki, tawag kaya. Dahil nurala connection siya watang kayan. Audience lal, Pastor James watang kayan, ma-arsa na siya, ay los fin de rela o yangan, isang lang sang first na sinwat siya, may ka-find niya kamema, nga mga din ito pala, mga ki background na, pangay siya sipe mga yok, kadin pakanek, may background the context ke malututo. Akin na tuna din. Kulo degi, maraming context nga. Kumiyang force mit alu o polil som inilan som collect money nga wisin sang cash of Mother Church. Ifo, kalma may kita ka na alu, wag malalala. Mayin gumli ole ang mada siyam kin nag tithing. Na polil siyam kin nag buklal rom. Finne synoptic gospel siyam kin nag iplan sang mao. O James Lulalfongi silos na kowos tikanta kom Lulalfongi matada. Minas silos som na wialu may na mungope. Manayin take advantage. Kaya no yesing ba or James Lulalfongi kin nag Lulalfongi. Hindi Lulalfongi makaivan na inas action. May insel ram na siya may Lulalfongi may mavash ko yalu.
Now, nagiging vakangan. Got emphasize, got charmdrum kun your context. Mitkum is la force. Na kum song na nakluan mo pangan Kalmeyacn. Kung di mo nanak si mga damdal Sonia Charm kun ke. Sonia. Finally. Finally. Kalme pa, may sumonyak bid nga. May Charm kun bid, niya sila Charm kun kusho mo. Ifo kun kusho mo kay Fanda. Ifo wang makuluksaya. Na wala wuki kat isa na phone na ko ano siya kita hindi pizza laps nga nakatsang akkuteyac sila. Siya man akkuteyac like alam na sitko. Nga palabe convictions say lash pinasivan nakikat biye man sharam kuna. Men man parang ano vangan manasish. Na kulamalap nami yang afinja man tapo. Yeah, nami kulamalap kiksin siaksingan. Na kide fast damit na katin fast damit nake Senrian. Wala nga de fast away pa mit. Ay. Amoy fengel that mo kung goy na sig poile fast pa na to. Aspia, That's we imagine. Aspia, the katilak de asig poy fast to. Kada asig poy fast damit. Kaya lang ka. Hindi kita asig poy fast to. Kita hindi kan sinji siba Esam garage ni garage tayo po Falkland dal. Atin dito ko lang. What's your mania? Kan kita lang kung sinji met kal. Wala nga so nice siya pala. Okay. Ay Kulo wala. Nami ako ilvak Kulo kalme ba Kulo. Lamalap na imi. Nakide so nyang vaga ash maliro mitli nga show na met. Na bilamalap kat kan pash na met wang intarya naman na. All right. Kaya kaya so nag-Senrian. Si Fes nag-Senrian nga ngayon si outline nga kikusin kalam kela mata ko o slakluk si Fe me golden first singan ba me golden first singan rooms up to Ipru tingin just ko me kung di ka kasing kulan ngan edit yan siya until mute tingin mo ka meron ko Sigal si Fosse. Baka rin biyang. Pangan sigal si Fosse. Sigal si Fosse ka chamdram kin bel na kewa Fosse ngay. Kung finkita le mea biblical definition elan faith ko Lulalfongi so Esam sigal si Fosse. Somnige fo Hebrew sigal si Fosse ele usot na siya daken yan ipsugyan mo naksin na kisendriya nga fili na ansing kuin mo kan sumosla may masiro mostly ele David Cook ko ipsugya ki sing at ko ke standard listening commentary na masing araw ke nga read la force ngayon matinal sum read examples ka akkuteyac ngayon Tasok tangali na kadar magin na shrelik ngan mayin shrelik ke kasi force nga alle confine kumpas fena or shrelik ngan kumisis la wiklu ma kumin mo kan connect la pie shrelik kan kasi force na ro ke James la David Kugler la dari oye singa kadar magin na makunes pagiten proy kun Ready, Mwe Read ngan, or ela word study lash kunle, me kalmen gassing over makunyan sing me shishper makunyan sing anan, pangal shuken context, kasi maluksh na kalam na upeke. Na siya mama woma, David Kugler like Senate lesson commentary on, ilert makun lesson context. Lesson context pa tingin sa school jam kun biang ale mea sikyak kipit ng lapsing and not the fact force ipruising wolf ipsingal si force sila ke force toluan na algos na kisingalan ko siya the fact ko bangay yok si be kung narafin mo yung lesson commentary na di umagumit fakak si kalmeya pa kumisisla wikluwa na kimalim sin ako lang topic si fan
지금 못고 곰fingelixi 나오래라 샤엘릭싱이고 akkuteyac David Kugelrelang na Gilrela oingi na kat moli po na dora usik rights na nasishkiten kun sham good men got moli la we purchased that copyright na kat fin copy na kakaya na pangan bel kat violate copyright laws ngayon na or kat fat na kumfin long sukkuminesta na tumsen as in commentary yok na kakate na kisen yan election as isla pela chimot ko ye angaw el sisla in tafalla ke gaston god el ngatte el basta si el scholars el lokonek adu bukande el for na finfel na fon na in ke gaston god na ako ko ipsimet ke manalak nga pa na gusto yengan hiprusingal si fosingal ke toluan ilakalim ye Kalmeyacn Lulalfongi definition Kalmeyacn kas yokshipe nga vino fat mo Lulalfongi na kadina ka maging Kalmeyacn kasin kotilamon na kisiya na masaya ako then respectfully Orekma Moul Kalmeyacn kain kasin na nag-iiplang Lulalfongi si singal si fosingal na kilim le faith kumtin ako kumitaw na pay kumtin ako niye ito si lom ta ash finshak lom na kikumin akut na kemasibugum dali sema il opposite na kemafela fat na siya mafela usi na siya usi fototo le pel na kewa mafela usi na siya fototo pel na kewa makadil na siya il phone la pang masuk ko ito ke malan ka ko malan ka pamasingan manako ka place ko wikeo may mana phone si mafela usi tal should fall no sumisenge kon managigitin bel nag-iibsak luongan, may Srihkasrak tako Lulalfongi, kowos lupsala akkuteyac tekin interest ko la. Esam kun, Mwe Read Esam kun Apple, pa fosako siya, nagil inak pa babatamal Methuselah pa mitsima ilya unfuko itnga ungulitkos. Pangan matwal. But matoy mitke all human beings. Talik senadal inak ngan ba Methuselah. Na ngay sibel nga usela tangol lasan talen shuwak nal fence taking fence tan. Ilan we see timelines ko na ilorela ke Moul Methuselah. Le konek yung mata na kitaiman sila le metliki sunod sa sikya ka Methuselah Moul ne ye metliki na ko palanbel si malmise na fa sunod sa kan sa payak me kalme ba Methuselah Moul ke belalina ka nga fakal asan nga faklo na silke due diligence ilsum ipakanet mga ikauleng mata. Pero ilsam ka na singa, kung kulang malap kaya, nga di ka naip singa na parang fact na, it makes sense. It makes sense kung finfugdiya na kaya mga kulang na managay ba walang ash kapash na kaya. Na ash Kalmeyacn na siya. Na nag-iipsaf na siya nag-imanaks na kisi Andrian nga, Sripen Lulalfongi. Fosingal tolu ilakalim na kaya, ulela kimasil maloysala. Ko lois sala kasi daw nagimula lepreman kadil va lepreman sumne kenen when ashkash pa leprem o kadil fa na sila il abadi na usdan kaya babatamaylan na may client supply may cash supply fast na mit pangan Lulalfongi sa mas sa lois sala pangan Sripen Lulalfongi ulelan ka tsawalay sila, yen loy sila, mawala na makatila ako na nasish. Pangin masing akong fligil life ng iwasyo. Pitaflok siya niya katsin mo, kiawas nga luwen, luksyon ipa na ikuya men naksingan. Pangin kapin program la siya, nga ni spells in fact, Kulo malap na suwas na kayo, finchap mo, makadakfashe nga Kim Cashen, Mona Lisa, Tenkiel
tamam classmate lash bang classmate lash Alec Patter go Minister Alec Jackson il long se ilakili i presingal si for sesingan ash fin shaklash na ke line saf la kumli maske pa po mo sa mga lengan ke ilte usot mana phone la sinanga sfena usriti sfenam da konti leme kumetek o ilusi takon la na sikum le meya isikya kuvinli na ke Lulalfongi sing pa usi kumin us ola mola la na suman kuvinis mo la sing nito usot kumin molkun long se nagyo molkun long se an long se singan pa usi finchat na sikuman na Paul sa mo the gospel trilogy faith hope and love masi yok shibe may give matter faith hope and love pa long se na Mona Lisa global lap Kim na Charlie global kaksakin kat na kasi soon kaba sila ngay taking Trescol tam dahil Sonia katsunagi Kalye lasha. Na medligi atchunge kalye lasha. Ash may factory was pela was. Tingin kilong po siya. Hey, stuck look. Albange. Kulo malap ke malutut ha. Kulo ni Facebook police is all arrested go ke kung madam music sama. Hey, kulo malap sin kat ke malutut singe yok na inakyok ke Lulalfongi lasha. Ke vlog na ke Mwe Read singe kat finde kain me Lulalfongi kat ko flana kin si uye kat. Nga may alengan kin ki malutut singa ta yok anak ko siya kan ni tiamet tawakin mo sika mayen ki ngalutut ke Lulalfongi ngeta na kat papelale ako losle en si man si yok ki malutut si ma ngalti ke kel noa pa la el sang na sil ke si major event mai sikya Michael la fella singe ka we si meta. Now, ana mekain ikeklape na siya. Yok kitin maske de kata leksyon ay kalapela. Katen alaka katen ke. Nara pangon yang kan alana due diligence balaga a student kan karas na rin kat mayen ngasimit kulo nga karas na rol in kain rela kapaswa ulok na siya. Lamalap nga may pange kasiruk finchak in kasape siya siya lipsela lang ako matkuluk tasakta kat kasas na rin kat Lulalfongi ma lem wen natal aksa fila vinsaksing lamalap. Tingin Diyos ko kung bakal noa kung fat na event na yoks may tikin na siya. Sikimot ko Yes. Sikimot ko yes yofo. El masai akso ko fino la may taliation. Sige na let that sink in. Kasko bangan. Lapan mo niyak sila lilen tilon na ke akluklan mo ito. Makasipin pakalim si kumsing. May nako ito. Siya nawa ako kaya. May nak sa niksik na may nakawin siya talaga sa nawa. May nakayo, well, guide mo ito. Ito ay siya nawa. Na sige loin na ke, kat fin ke iskat na kayipsing yan ko. Kaya ko, in lawala ko. Kaya ko, in tilon na kaya ito fa ko. Sige mo ko. Na kalakal ko kinakatil sang events ko mamail ki akfasrye fall na ki coin shum lan mates. Ko fall na ki coin nanak lan mates. Ko learn na no ale kumyang ate ko na me wait nga fakki ko. May tamamatay siya na batakot
tukshongol yak suko ngayon belja ka niya. Ilkigas la akat pakal niya. Siya na katilay na just mo siya yung chang gastan ka ito. Paila mo dali siya maweng siya na serious. Tasok ta ash bells. Mao ikaw. Fail ile take over. Bells may dagto lang po. Ang fact na kung fakal no ang nagtali the amount of effort, the amount of mamay ilan ting loy na kamamit a fact. Di ba fishes siya pa nga. Nga amoy Sifac yung loop lane siya ng nasa. Maski yesiyo. Yesiyo kala na upelele. Nga amo tab dal susunyel din ang mga kamangan. Mana fishes niya pa mangan. Kalbuna. Nga mo ka-tune kabin program lasyo. Sonya ash may facts after you metligi kad gigin na kadya shuna gesha min kali lash. Nangayon pala. Okay. Kulo man la fin pay kat avalain kali tagay ni na siya. Kasa kat malala ke arsenal sa hapalagin pa nan kat kain accept nila kay these lash ke pensing tawa yan connection la karla kulo narangal la tafalak mo pay ko menge ko ay ko flat deliver message nga binjat na kaya nara ke safla program mo makakasagin ka lang sa bakula man lang sin along sa bakula naman lang na suwos along sa golden text ke Senrian ngayon, ipros ngayon siya kasi. Kung bakal la, tam tayo muna. Senri skulan, may pun peke Senri darye. Kasi siya sa tao ya, siya la, may kahit may Lulalfongi. Inasumit ko ay nakatayo. May kodi ipros ngayon siya kasi. In fact, Lulalfongi pa ngayon. Ashfin jak selom na ke masa kung Eberiye. Finchak selomage ana fact ke was ipresgency was sengan. Tingongan na manasriti insang kadiye farak logo in mo kanmen ni pa kadito suwos ke masagot finchak na ke. Kadito suwos ke masagot finchak na ke. Ashmayak pa ye large ke masa kotia ko enye naranga yisip se ngai ngai tali ke misi nge finchak se lash mai Lulalfongi kiti nui mo mapat pat finchak se lash pa ngai ta shok ta katte nai to da fukya en me to me ash me to ke mo mapat pat se ngai kotson na liye katte nai to ro fax se lo ngai kaden iges ta review guys ka to mai den ang se phone nai Namalong sige kung gas sengan tamaban sir le alash ka naging ay sa main. Sa phone na pa nagtas non kay akfasrye slash ng kote to tarla me. Kaya kung naman ke mga kewa kulansin viewers may mawiwat ke pese ngayon. Akkuteyac kowos nga main phone patient na compare taditut na tas kay Buffalo ko. Tapos follow gosh inge na lockdown na check na fishes na tinaya na yatari yung atas mo ale cost na kewa may lockdown na lupengi na kipalan bensa ta siya kinyi na repatriation flights ngayon consistently fast naragnon singat katakilin na ashpel elakiye ashpelan mana kewa ashpelin elya insewo ashpelan mana kewa ta siya kapin ma kat ash kaya bakit din kulela fincha kala life ni silash niya nito na ash mat sila bigimana kaywa laka kaya mabat fincha na kaya akolla yok bigina kaywa din life ngayon every mana kaywa na singkat
Lo naman na, tar naman na, finjagin Ashtiye wiya matay saya kanta ko pekasho share pe madud ke gasin ko ngalong sa congratulate pa na suwos keshibim ostiki yes ekos mataya ning yung agiti gaslan ka de din se wo ke rana lo pa na masa din se wo ke na ko na ila ke la ka pe na sa din ko ke ngawi may tuyak ngayon Takila naman na kira na wawalo signe. Katele akin se wuyo ko siyak pigina. Longlash may pon pinasiwas na kewa. Ekila naman na. Okay. Kaya dami also niyang kulo Nashuel mo kulo malap. Kowos kewa akkuteyac kumbeson niya. Nashuel yewak. Nashuel ilashnen kona. Iba sim akkuteyac primrose ilma fongo ilos wiyek eskas wala na mitligibos dulash ng Virginia. And East Coast outskirts it avenue na ikon Tuesday. Na digin just go ngayon should ko min akfish aming kalian ng agifoktal sonya lang cash kat pro kalian tagay last week ito. Digin just go. Lumalap ang siyole, kulo ke kasi nakko to ko yun dam dahil si Wiyasken. Kulo pa ke report ke Henry School finan pun be mga tips sila. Finchak lash. Wikut ke may manas lash. Wikut ke masakat kaisya kalaki. Inge ke kesalan programa. Patwito plepe na kiling. Munin asol. Sapir ke masasikya. May self na nasa wenin lepe. Insel lalo silos palagi na sa malaga. Kasyok to katakili na ito. Patiging matalan ko nilong kung usay isus na kung ayat tamok na mi sa fal na kiko along sa lon. Kapaya nang kikot to kayo ni naksaf kaya kayo ni lashkat proy pekelos. Sa patatyang na kewa inge tapomingkon kaya kaya mataling sielos. Lo sinita na ko marshal ng kewa. Eko may kakarin may push na. Akay ye, Orekma Moul Lun Lulalfongi gasin ko. O ye wo sacrifice yok lalo singon share gastom yan yung at pure kelo sina kaywa. Ako minanak manas. Akyaw may insewo, akin sewo long na fellows. In patati in so yok nipiki na maeselos. Akadin elos palaki. Ekot sa sukin yun yak Paing lipshay. Napanas kasya kat kewa. Tagadin lang kadin mo kinana lang sila. Ay kaya lang sila sivena. Abakalan kulaman na o siya flash kat tapo ay niya kiped sinye. Patagadin ko malana fakulo ke mga kewa. Ken lem Jesus mit lang large. Amen. Amen. Para matar.